warahmatullahi wabarakatuh. Kamu akan membahas sabab akidah menuju Timur Putih. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, terkujur badan karena kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, terkujur badan karena kedinginan. Tiada lagi gunanya rasa kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya rasa kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rike oleh grup Rike MTSN 63 dipersilakan. Kepala dia lah weh. Pak Bu. Kan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dia tidak boleh punya. Bismillahirrahmanirrahim.
لولاك يا زينة الوجود ما طاب عرشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عرشي ولا وجودي ولا تركت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تركت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل